Maki and Friends, this is Archie and this is my final entry for Maki and Friends Ilocano Singing Competition. Ayog na paulwan Balasiw Taaw, akinanta ni Maki Balubal Villanueva, pinutar ni Mr. Richard Matote, inareglo ni Mr. Jesse Yadaw Leonardo, inisponsoran ni Trev Canada. Jak masargadal iiliw ken sega idi imbadayua anakigasang-gasa bayat ka adayo leda ang unay tuy puso jak manlaing tulog uray narway apan lubog biagkot balasiw taaw iliw ko kasnan biyag baaw panunot ko jak maurnos katik na kasmantay maros biagkot balasiw taaw iliw ko kasman biyag baaw panunot ko jak maurnos ketrik na kasmantay maros. Intun kaanuman sakripisyong di magatadan bandug awan kaaspingda balasiw taaw anapanan biagkot balasiw taaw iliw ko kasnan biyag baaw panunot ko jak maurnos ketrik na kasmantay maros biagkot balasiw taaw iliw ko kasman biyag baaw panunot ko jak maurnos ketrik na kasmantay maros ketrik na kasmantay maros ketrik na kasmantay maros.